Baru sampai rumah dan aku dapat package dari Gaudi X Karin. Nih, kalau misalnya Karin udah pasti totalitas nih. Mari kita lihat tuh. Belum apa-apa udah ada apa ini? Sertifikat. Wow, berarti kalau misalnya pembelian 1 juta Gaudi X Karin itu sama dengan kita menanam 1 pohon di Kalimantan. Dan ada lagi. Ini apa ya? Wow, ini unik banget sih. Ini bisa kita taruh di tanah dan ini bisa tumbuh tunas baru. Mari nanti kita coba. Masih banyak lagi. Ini ada voucher. Bentar ya guys. Tuh, Gaudi Loves Jessica. Nih, kalau misalnya kalian pakai kode voucher ini, kalian dapat potongan seharga 100.000. Dan ini pasti baju dan celananya. Wow, ini pasti bakal aku pakai nanti. Gak cuma ini aja, ternyata masih ada surprise lainnya lagi. Kita lihat, wow. Thank you Gaudi dan Karin, sukses terus, Tuhan memberkati selalu. Ini lucu banget. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Killing real full of your feelings going up. Let's go, let's go, let's go, let's go. Poppin', poppin', pull up, aku berhantu. Family loyalitas itu selalu. Having a great time. Let's get this shit poppin'. Shout out to Stan, shout out to Bill. Let's pop it, let's go. It's time to do or die. Ready? Ready, ready. Oh shit, this shit moving, bro. Die, man. This shit moving. Hey. Shit. Hey, ready? I see you on the back right there. I'm trying to vibe. Just vibe, bro. Let it loose. Hey, I'll be working on it. Hustle on. Come in and see it. I'm better about our best of time. Boy, the homies, I'm a busy, so I will the lie. When I know that all the time, I just do it now. Let's go now. Do it 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 now. Hey, do it now. Do it now. Let's go. I'm back now. I feel worried that you think I can tell in the lobby of the party. I'm not capping on the hair, got me with it down. In the kitchen and I'm slipping something right it up. If I like it, then I buy it, cause you know I'm about to know. Got me balling on the corners like I'm Michael Jordan. 96 to 97, I think I was pretty so. Been a man at their houses as long as I was banned. Tell a bitch that's that man, I think her name was Cassandra. I don't even want to talk, I don't do this for paying though. Hey, say it. Ain't nobody capping. Right here, bounce, 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 bounce. Here we go, bounce, bounce. Okay, 1, 2, everybody, let's go. Tropical. Oh, this shit is phenomenal. Oh, the way the city be optimal. Oh, I'm comical. Hey, I'm chronically soothing my pain. I think I'm anonymous. Gunning for that long talk. Her man went up on that offshore. I'm flying faster than a Concorde. I'm 5 lunch up in the golf course. Country club, baby, countrywide. Flight chick straight to Hawaii. First class for that first ass, cause your thirst ass just won't last. A couple of shots for the grand. She is getting out of hand. Boy, try to understand. Like at the back of the band. Took a picture with the friends. Cause I ain't need some stunt. Jackie Chan, no stunt bubble. You and me are sort of one. Talk my shit like it's a fun. Whatever, yeah. Dewa. How was this Bon Jovi? It's slippery.
Like, itu baking spear. It doesn't burn it, but it heats up this whole fucking bowl. Alright, so you heat up the bowl. Jadi lu taruh ini dengan bara di atas, dan itu nggak ngapin benih. So that's why you have to put the bara a bit further from each other. Karena bukan tengahnya yang milky gitu. Bukan around it, so it heats up the fucking bowl. So jadi kayak bowl chicken anget gitu. I mean that's at least that's. My heart now, and it's for me with a steer in the street and it's cool on the playground. But I really want to street on the weekend, and she knows she got me gazing. It's almost so amazing, and know my heart is breaking. Congratulations Gaudi X Awkarin. Thank you so much. Aku juga dapat voucher. Lucu-lucu banget. Thank you so much. I see you over there looking cutie, and I know you're only single but you're choosy. Pretty face, pretty style, pretty booty, yeah. I see you over there looking cutie. Wow, aku dapat kiriman nih dari Karin, kolaborasinya sama Gaudi. Dimana kalau kalian itu spending 1 juta di Gaudi itu sama dengan membangun 1 pohon di Kalimantan Selatan. Wow, dan ini lihat dong kolaborasinya gemes-gemes banget. Nah, ini kemeja yang pertama, kalian lihat dong, unik banget gak sih? Kayak asimetris gitu, tuh cantik banget kan? Ini adalah kolaborasinya Awkarin sama Gaudi. Dari dulu tuh aku suka banget sama brand Gaudi karena bahannya adem, tapi harganya tuh affordable guys. Nah, nextnya ini juga ada baju, dia tuh loose dress gitu. Nah, ini kalian kalau buat yang pakai hijab, kalian bisa tambahin celana atau ini juga bisa dipakai jadi dress loose kayak gini, gemes banget. Nah, ini juga unik banget ya, cuman aku agak bingung sih ini gimana, tapi unik. Nah, kalau yang terakhir ini tuh antara blazer atau ala-ala kimono Jepang gitu. Nih, kalau aku sih lebih suka kayak dibuka gitu, jadi biar nggak formal banget tuh kak. OTD banget, mamba banget gak sih? Nah, ini gemes banget, thank you so much. Lu pernah nggak ada ngerasa cemas atau cemas berlebihan? Merasa kayak gitu tuh nggak langsung tahu kalau itu anxiety ya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, kedua orang tua gue split. So, have you accept yourself? You have to focus on yourself because the only way out is in. Anjir, pesta bakso. Ayo kita tanding bakso BCA dengan bakso Ampera. Enakan gue dong. Jelek banget sih Marta naruh ini mbak apa sini Marta. Kesini bohong buat pamer doang ke Diska. Makasih Rin ya. Gak ada, makasih Dis. Yang ini private collection Dis. Cuma mer doang. Wah, gila cakep total. Sarah yang stres. Makasih Rin ya. Gak ada tuh, gak boleh. Biasa buat nih, gini nih, pertemanan kayak gini mantep banget nih. Kamu ini aja ke rumah Karin aja kalau mau pakai bong ini. Ya sedih amat sih. Sedih amat, nggak sedih. Oh ya, rumah Karin aku 24 jam ya. Masih jauh. Terserah. Karin seneng, aku di sana jadinya. Gak boleh beli jadi Sar. Tuh Dis, gak boleh Dis. Tahu nih, kemarin belanja aku bisa, aku kagak. Lah, suka-suka aku baca. Aku cuma ini doang dan ini di rumah. Arrive safe and sound. Thank you, Will. Yay. Baik banget sih. So thoughtful of you.
Kebetulan lagi butuh nih. Jadi aku baru selesai siap-siap karena aku mau pergi malam mingguan. Dan ini celananya dari kolaborasinya Gaudi sama Karin, gemes banget detailsnya.